Gledam rap skillsove, Battle MC Sultan protiv Karizmatik. Kako je Karizmatik ga ubio, predobro. Laufa, čao ekipa, dobrodošli u Glas Dijaspore. Danas se javljamo opet iz Švedišgminda, velika količina dijaspore se nalazi vamo u ovom gradiću, gotovo 99% Hrvata, teško je sa Švabama ovdje živjeti, tih 1% vrši veliki šans, nebitno. Ako spijete šta je ovo gore, mikrofon, Guerilla Style, to smo naučili od mog kolege Roberta i Igora. Igora znate, on snima već na Rap Skillsima dosta. Evo Glas Dijaspore, ovo što ste čuli na početku sada što je bilo, to je ovaj mladi momak ovdje, zove se Marko, Maki, kako ga god hoćete zvati, nebitno. Evo Marko, reci nešto. Evo, ništa, ja sam najstariji dijasporac, rođen ovdje u Njemačkoj i odrasao, a češće u... Pokaži ljudima da si dijasporac, dokaz. Još je uvijek putovnica tu. Evo, Marko je znači dečko kojeg sam ja malo isto i navukao na ovo sve. Htjeli bi se danas odmah isto opet osvrnuti na betlove i još na neke druge stvari, znači betlovi su sve bolji i bolji. Definitivno svaka čast Vedranu, Kušano potrudio se, žao mi što nisam tamo, ja bih rado htio još više pomoći. Filozofija je dobra, ekipa je sve uigranije i uigranije, vuče se neki stil već iz svega toga. Želimo reći Web i Capone, Web je dobio Capone ili Cap1 ili kak, nemam sorry brate, nemoj se ljutit, no hate. Ali Web je dobio battle, ali moram reći da je Capone bio odličan, sam da nije dečko zaboravljao tekstove. Momak, stani pred kameru i rokaj, nemaš se ček bojati ili bilo što šta god da ti je bilo, samo rokaj. Ti šta kažeš? Za ovaj battle... Web i Capone, reci za njega šta konta, nisi... Dobro, nema veze. Ne znam, nemam baš. Na njemačkoj bi se reklo, hab ich grad nicht auf dem Schirm, tak da, sorry. Nix Schirm, kada. Ne možeš tak pričat sad pred kamerom, ne. Sorry. Stifler vs Srx. Tu i ja baš nešto mogu reći, ak smije. Super, aj reci od... Evo, Srx, predobro bilo, punčevi, najbolji su mi bile oni sa azilantima se. I sad mi je speed, to mi je bilo predobro. Za Stiflera ne bih htio hejtat ili nešto, imao je choke jedan, ali delivery i par punčeva su bili dobri, ali falilo je malo nečeg da popamtim, sorry. Ukusima se ne raspravlja, neka. Znači, što se mene tiče, baš je onaj lik Joe Šimunić je na YouTube-u, nemam pojma kud baš Joe Šimunić. Ali komentirao je dobar onaj jedan komentar, pokazat ćemo ga sad u screenu. Evo ga, sad se vrti, tamo nešto piše kako je ispada da je spomenuo sve repere lik i usto uspio pančati na kraju. Svaka čast za to. To je bilo to što se tiče betlova, puno nismo ni stigli pratiti, dosta se radi, počinjemo vamo jedan zajednički projekt, nastavljamo šetač ovdje, zvaće se Walkman. Tak da bit će sa Švabama, ali čuj, radi se u hip-hopu, to je najbitnije, jedna ljubav za hip-hop. I moramo negdje israt sve što imamo u glavi. Shout-outove želimo baciti svakako ovaj puta, a imaš ti za koga shout-out? Da, htio bi baciti shout-out Vanji, hvala za support i valjda ćemo se upoznati jednog dana. Ja bih htio shout-out za mog momka Nestija, macane, dobar intervju si bacio tamo, puno pričaš, i dobre stvari, kaže poslušajte Nestija, Nesti je dobar, rekao je dobre stvari, i Toza mi je rekao jednom da mu ne diram suce, ali eto Nesti mu intervju još napomenuo oko toga. Ali svaka čast isto Tozi na trudu i radu, koji radi jedno od boljih pičuga u našem kraju tamo dole, ne znam šta bi rekao, shoutout bi bacio za mog prijatelja Uneta, najbolje grafite crta definitivno, a to raj sad nije najbolji kuš, ali odlične grafite, Unet brate, pisara ti, stvarno pis, I prenosimo pozdrave, želje i pozdrave iz dijaspore za naš rodni kraj tamo dolje. Od Ljilje i Slavonskog Broda šaljemo pozdrav za ekipu sa Sprave. Što god to značilo, nije poručila nikakvu pjesmu, ali za ekipu sa Sprave jedan veliki shoutout od Ljilje i Stuttgarta.
Lilja Mehtegrusen, ale shout out, ja. Od Andreje, isto iz Slavonskog Broda ili Osijeka, kako hoćete, shout out za poštara Bureka, uz pjesmu Pips Chips i video klip Poštar lakog sna. Što je tu smiješno? Okej, ne kužim baš, kako se to kaže u Osijeku, ne kontam. Ne kontam, da, alega. I stižu izbori sada, sad stižu izbori, znate, meni je to ono, u dijaspori sam, nov sam ovdje. Di se vama može glasat, Marko? Ja nikad nisam glasao, najvjerovatnije u Stuttgartu, znaš je... Aha, kao u konzulatu ili nešto tako? Da, ja glasujem. U američkom konzulatu ili? Ne, u hrvatskom, Čekaj, to i zapisujemo se u knjigu mrtvih ili kako to ide? Nemam pojma, ja ti glasujem ovdje u Njemačkoj, znaš, ne glasujem za Merkel, da znate, ali... Ja. Neki ljudi koji nas gledaju vole Merkelit. Dobro, okej, no hate, ali ono sam da se zna, ja ne supportam nju. Mene to striktno zanima, stižu ti izbori, ja sam se već odlučio za jednog svog kandidata i za mene samo on postoji na listi, Armando. Armando, ja glasam za tebe, ti si chapter leader Original Skills Crew, a ti si predsjednik univerzuma za mene. Armando kontrolira vrijeme. Šalim se, želim baciti ponovo jedan shout out za svog prijatelja Armanda, za crewmate-a iz Original Skills Crew-a i šta ja znam, nekako bližimo se kraju, jer imamo možda još nešto za reći, ekipa je luda, luduje se dole, luduje se vamo, luduje se svuda. Sa azilantima situacija taka da i u betlovima na Balkanu spominju. To je nešto, to je stvarno, ne znaš. I eto, šta bi ti još rekao? Jesmo gotovi za danas, evo snimili smo prve kadrove danas našeg projekta. Pratite nam Walkman channel koji će biti uskoro na YouTubeu, Faceu, and so on. Dakle, koga ne razumije neka mi javi, bacit ću titlove na YouTube. Možda. Priča auslanderski onako. Tut mir leid, man. Tut mir leid, da. Uglavnom to je to. Glas dijaspore za vas, Daniel i Marko, Drito iz Njemačke. Pisara ljudi. Čekaj, nemoj me jebati, to bilo 7 minuta ravno. Da? Nemoj me jebat.